Kung ano, danayan naman ng kurso nga. Ang pa'y pinindot. Okay, Carlo Bauer. So, happy. Tiki ado abo ti agte-text ka na kami. Ngayon, dispensarin nyo at aming nga kaabaalan nga talaga nga basahin. So, balik natin tayo. Tagi muna nga nag-text mo ti, kate-text na launin mo ti basahin tayo tata. Naimbag nga malam yo, ka-June, ka-JM. Amula to dito yan. Advance happy birthday kini kasinsin ko. Di Australia ni Mrs. Marizon L. Guillermo. You. Kuna na. Salamat from Alice, Ligayo, Lazaro, La Berva, De Los Santos. Ano pa yata ganyan pa yung isil pong apelyido dito yan. Ayan, nubigat, first day of reporting you apo mamaestro kan mamaestra kada kita eskwela nyo kat lalaingin nyo apo ti aganad. Amang narigatan maawanan iti daidi kung kunatan to kini daidi amo narigati maawakan iti daidi. Kung kunamin ton kablaawa mi kumamot ang awamutan daidi kanang agte-text kanya mi. So nga agan alat kayo. Ngarod ko na ni 3665, good day po. Pag-greet ko nga po ako nang nakikinig ng programa ninyo at all my friends. Pati na rin family ko, Santos family, Simon, dyan sa Alicia Isabela at family Manuel, pati din sa anak ko, dalawa at sa family Lazaro dyan sa Raina Mercedes Isabela, Jansky Lane, Fete. Thanks, please play the song Taden. Kurang. Tadenam ko na siguro yan Ayan, shoutout nga pala sa NUCP Team Isabela and Max United Club Philippines. Kila, ano sana? Team Leader Jopet, Vice Ray, Admin Louie at kay GM Emmanuel Castaneda. Wow. GM iso na? GM. Good man. GL, good lady. GM? Oo. Ano pa ito kaya nasa wanti GM? G. M. Ano pa? Gang mga aram lang iso na. Mali nga kasawa. Kasama lang kanya. Siya man ang titiniranan. Gang mga aram kailangan. Gana jelatan. Anyway, ingat kayo dyan sa pagpapatayo ng sticker zone. Yes. Okay, dyan sa Magat Dam. Good PM manong pa-shoutout man dito. Kaya agnitingag dito daragutan. Pa-request man dito kanta nga. Agsipot-sipot kano ag babae ka manong ko. Okay. Dito mo tapo YouTube Live, John Mark Eskwela. Pabati nga po ang papa kong nakikinig ngayon. Calixto Eskwela. Bukas may eskwela na. Good afternoon po sa ating lahat. And Donna San Antonio, shout out man. Idol kini Kuyang ko Joel Ordinario. The birthday na nabigat. Happy 30th birthday Kuyang. More birthdays and blessings to come. Wish you all the best and God bless. Agyamanak, Idol. Idol, request ko man dyan. Isem ka no. Baga ni Lola nga Maria. From? Darrell Agsalda. Saklamitaw Agsalda. Saklamitaw. Isam. So let's do this one. Peace from Melo Santiago, I guess. Okay. And para kada kiti nakaisam lata in the midst of COVID-19 pandemic. Isang mapakabiyagak pangmumuray dagi tumatak Taisat makaagas mangliwliwat to'y kaunggak Isang malutisawan na aday isang mamakagungla Aday isang marayawan na ka Aday isang pamagustuhan ka Uray adaming kaniyak karigak Uray painuwag pupong tutak Uray painuwag paspasong lutak Luwas man nakriknak mapagmayan Isem Umisem ka man biyag ko Lawlagan Manto'y barukong ko Taisem mo Isot mangay ayo Day'ti pusok Napluang tinindo Challenge! Challenge nga Rod. Ingato ta. Nangato ta ita. Nangato. Ibabatan sa ibabata. Di kiti mapasubo. Yan. Ay, apo ya.
Isang mapakabiyagan pangmurmuray dagito'y matahag Taisot makaagas mangliliwato'y kaunggat Isang madutisawan na ada isang mamagagura Ada isang maraawan na ka Ada isang pamagustukan ka Uray ada ang kanyang arigat Uray pa'y nuwag pupong tutak Uray pa'y nuwag paspasun mudak Nuwes man nakriknak mapagmayan Isem Umisem ka man biyak ko Lalagang ang tuy barukong ko Kaisem mo Isot mangay ayo Day ti pusok Ngapnuan tilindo Isem Umisem ka man biyak ko Lalagang ang tuy barukong ko Kaisem mo Isot mangay ayo Day ti pusok Ngapnuan tilindo Tila tang makulit-kulit mo GM JM naman talaga palayo ko. JM. Gang mga aram lang Wehet! Kathang isip lang dong na ikaw ay mayroong GF. Wehet! Okay. Dito pa'y taltalan taman dito yung agte-text maasiak. At una yan, 280. Pagkalit nga po kami dito, DJ Pogi. Ano nakikinig sa inyo? Pogi. Kasi lang kumatik din. At magandang lalaki na karkaro mo na. Pogi at magandang lalaki ko na. Pa-play nga po yung Wind of Change Ilocano version. Thanks, Idol. More power. EJ po ng Samuel. Magkapalagip iti sumala. EJ, bye-bye. Papati man mga idol, happy birthday kin Sir Congressman Ian Paul Laguatandi, iti 3rd District, iti Isabela, itangal daw from Sir Dominador Mayo. Wow. Happy birthday, Apo Congressman. Naimbag ng malam yung idol, pagkalit man kami dito sa Poroka, Luna, Isabela, i-request ko man na Jay Magjellan, idol, and here, kuna naman ni Betty El Azotea, naglamuyot at nilapayag ta boses yun ay words kablao from Baguio City. Have you imagined that nga nalamuyot iti boses ta nga sumipat ka nagiti lapayag dati. Sumipat. Handang nga marino ta siyempre nalamuyot. Request ko man ginapudot nga lupaw. Idol, kantaan ni Kuya Jem. Madik pa yung mga koda ito. Okay, good afternoon po. Request ng buhay kanta ng Tequila makes her clothes fall off ta para kanyak. Nakatune in dito sa Sabangan. Thanks. Where is Sabangan? Mountain Province. Oh. Good PM po mga idol. Pa-shoutout sa pamangkin ko dyan sa Kawayan. Sina Junjun at Ed Parel. Ingat kayo lagi dyan. Salamat mga idol. Yes. Okay nang pagmamalami mga idol. Greet ko man amin nga agdidingag na programa yung asikat launay. Lalo sa amin nga taga Gayong Norte City of Ilagan. Ajiman kanta nga COVID-19. Thanks idol. Lani Valdez. Hi mga idol. JM Pastor and Sir Jun, makapailiw mo dati programa yon. Nabayag ko manan. Nabayag ko nga main. Madi na buya. Di live view. Aganad kayo kanayon. Love lots mga idol. Kuya Amak, pa-shoutout po. Salamat sa pag-follow back sa akin sa TikTok. Sino? Yesha. Anong pangalan nito? Yesha Leva de la Cruz. Wow. As requested, here is something from Yoyoy. On March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan, they were sailing day and night across the big ocean until they saw Ismuli Masawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they had done, because Kastilagit at waray man. When Magellan landed in Cebu City, Rahawaban met him, they were very happy.
all people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and drive Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to camouflage Mactan Island we could not grab, Oh. cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, bolos and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried and cried, "Oh mother, mother, I am sick. Call a doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry." Okay.